Ura wari wabaile kiempo mitia kururete kiongavana kaunti ya Tharaka Nithi kithuranone kithiru Profesa Erastus Njoka awite kithuranone twitite akethirende bene ringi akiaria Njoka awite na kwenda kwalola na ukiria kaunti una bobo kaombekana yukia wathani ya gavana wa Tharaka Nithi kulingana noe aina mibango kathombera yatetheria ukiria kaunti akiwa inyateaniri buraweti na mbere buwita Mpala kaunti-ini awite ukumetine akariba kaunti bakethira bakiwirirwa mirandi kathombera yatira kaunti-ini kwithira ikurabuka Thapolo Akabithi aina shotariria no uragwarwagira giti kia gavana wa Tharaka Nithi kiri kithurano ikuruku na urankuru kethiritwe ari Vice Chancellor wa Chuka University Professor Erastus Njoka. Taliu vision yakwa yari nene nero abo vision yakwa ni kuona Tharaka igwikirwa lunti niuni na gedithie kabisa nekira kithomo huku betu masiasa marengi meukagia makeukia ndu makamekira nkuniani magina mathaika indira siasa siathira magamaciokia ku ndira kuri na siasa makaritwa ku makerwa dura nani madurana magaciokwa kuringi liu mekirwa nkuniani tumwana tutugwitwa Gen Z kana Generation Z ni twaturire nkunia wanginya tuona kabisa bula gugwikara Njoka agicokera na murumo omukira araugite thaino no mbite kwithigana nkuruki nontu bakurura giti giki kiri kithurano tukwata menda kuga 2027 yakinya tutikabenwe na siasa. Profesa ni muteti si muntu wa siasa politics mina uteti siasa niriitwa ya kiriitirwe riorongo nkuruki Njoka naugite we moroto wake munene wa kurugama giti giki kia gavana gutigira matori magukira kimaendeleo mono ntere ino cia Tharaka na aragutiganiritwe anene wakagita tutwaraga kuthura andu macieko iwango ni cionthe tugathura brokers tugatura wabaria niyo ni ridi kumurutira wira na tigiti nkwenda gankwenda buria kirikaniro kiugite bubingika gutwika gaugethra uri no voti no kona andu makithira andu maku ukarega kumatethia ndamu yawe gaguciokerera riu ni menda uburia ngai ambete ni utumire kenda tucindia uku gwetu uni tundu mwega nkiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka mbito wa Paul Ogo Kabithe.